Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab melakukan sesuatu hal semenurut orang lain mungkin berlebihan, padahal Sayyidina Umar menjalankan ngakne tugas sebagai Amirul Mukminin supaya orang betul-betul takok terus teten debi orang, tetero bi orang. Napa Sayyidina Umar bin Khattab daraba man naqasha ala khatimihi mi'ata sutin. Sayyidina Umar pernah mecot orang selokne kepada gambar nakosha ini kan apa, mengukir atau memahat atau mematung bodoh. Jadi aki ini kah macam-macam, mungkin aroba olar aroba apa. Sayyidina Umar pegel selo apa aja mak beda pahatan, beda ukiran-ukiran. Jika dimah hukum mengukir hewan, mengukir manusia ini kok hukum haram. Tak oleh ngukir hewan, menggambar manusia ki. Maaf kalau saya termasuk pelukis. Termasuk pelukis. Taswir pun napa nyaman, gambar-gambar, foto-foto Nabi Habib Ja'far bin Syekhana Segaf tak poron ke foto. Tapi Habib Abu Bakar Gersik seneng ke foto. Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul seneng ke foto. Tapi Habib Ja'far beda foto tapi tak pajang foto karena termasuk taswir, termasuk menggambar, termasuk nakasha atau nakosha. Nakosha ini mengukir, mematung, orangnya patung, ngebereng-orengan masalah haram hukum. Nah Sayyidina Umar pegel ketika orang ngakui akik, ngakui apa khatam, ngakui selok tapi beda ukiran. Jaga Sayyidina Umar ngalak pecot satu sekali. Bener mentakzir cuma sebenarnya sepuluh. Sayyidina Umar gergeten malah takut kapi orang kerja sampai beda alok selok macam-macam ria. Bener tatu selok cuma beda gambar. Sayyidina Umar tak telaten. Beri Sayyidina Umar mi'ata sutin, beri berapa? 100 kali pecotan di Sayyidina Umar. Wa Sayyidina Ali pernah juga ngelakuin apa? Jallada man wajada ma'a imra'atin min ghairi zina. Pernah menjumpai orang laki bi orang bine waduan. Bene mahrumah. Bangkibi Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu Sayyidina Ali menjabat sebagai Amirul Mukminin. Bodo orang bine waduan teng peteng bi orang laki. Tak ketinggalan zina. Langsung bi Sayyidina Ali daraba mi'ata sutin, etokol bi Sayyidina Ali bin Abi Thalib jallada man wajada ma'a imra'atin min ghairi zina mi'ata sutin. Beri 100 kali kita zina, mestinya zina. Bi Sayyidina Ali langsung ngepecot polan dua ento karena dia mulai menjurus dia ke perzinaan. Wa dua teng petengah bene mahrum bene teretana pecot bi Sayyidina Ali 100 kali. Nah, ini dari kejadian nikah, dari kejadian Sayyidina Umar nokolen orang 100 kali pola nebede khatam, yakni napa selok saya bergambar, terus Sayyidina Ali nemu orang laki bi orang bini wa dua beri juga 100 pecotan, maka ulama mempertimbangkan maka keputusan bagi hakim. Ketika hakim memutuskan nikah cukup 100 kali, tak cukup ziyadah, bal ziyadah, tambahin nikah hak wewenang daripada seorang hakim. Keputusan daripada seorang hakim. Jadi hakim bisa mempertimbangkan monpacet orang ria 10 tak cukup tambahin 15, pancet tambah segemek, pancet tambah 50. Nah, terus hadisnya ada remah. Hadis nikah adalah membedakan antara takzir, membedakan takzir sareng had. Hadis nikah membedakan antara takzir juga antara had. Maka Sayyidina Ali benar yang tak tahu hadis. Sayyidina Umar luar biasa tapi tetap nokolen orang 100 kali Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah,